Ba anjiriya jabun Allah. Mon ejapok musibah. Pas ejapok belai. Pas ba anjiriya waktu jiriya ejapok musibah perpakna tak diutuk. Fala talumanna illa nafsak. Maka banjaknya laki siapa? Jaknya laki engkau. Tapi salah berhenti bi arah pemataan di wuduk. Sehingga jabun ulama orang ni mon ki cakap wuduk selamat ki. Betul monte dunga, aru awudu mak le mimpen aja mimpen apa kening tafsir sebab mon orang tedung berpakna tak diudu kedua jaepon kanat ru'yahu adghatha ahlamin la tusaddaqu maka mimpinya itu hanya bunga tidur yang tidak dapat ditafsiri. Ya bolan ngendi ngari apa mare na wudu. Awudu mari apa jong awudu cekak tedung salat tedung selaki kan tak norok pengajian dadi pah nyeting pas sebini pang ngucap seporanan di wudu kak selaki bangun mak purun banjir ya tak langkong buru pengajian niki musnah. Ketinjaan monte dunga ko tundi wudu mimpen malay bagus ketika nangkong ika jating seting selake wang oca kabela akia kata dulu wafi ca uncang boleh kia ngaroy beli apa mala bola ni patau le nyeting apa kebaya apa ifutu wagun komat boleh komat boleh, acing kucing boleh, leso magi buki kemana? Lebur kadang ni. Amangan jat muna benta kadang awam jat ban seromban jat aku mai kebaik kerudung meta. Gula oning berdering atanya ke gula ho ko magi acual tanah keng kaju sebede tani na tak noro iko. Ba iya, ani kai jual romana. Pak kaju ni tak noro. Ketipon apa kento kiai ko? Atanya ning malam Senin nan bi gula pas jawab. Yemun sebagus toro ki ko. Pahalon tani. Cok ternyata kini kesemele. Alon tak kesenian. Dabun ke musle. Serotoro aki ko. Aduh nak. Lemerekang ko. Pokok kok jadi korban menurut lo. Bocah pok menurut lo. Bocah apa lagi apa menurut lo. Dengar pidato. Jadi ini geltok. Masuk ke TikTok. Mau beda apa? Yang kau saya kocai. Padahal guru apa ngocok. Rumah agak jauh menurut lo. Kau ada kena pidato agak jauh menurut lo. Coba ini ngaki boleh di awal sampai akhir. Cara yang isen berbunyi. Betul? Pas serius sama menurut lo. Ngitegap ya. Rujak lain potongan dari roman jet lah nyebi masalah rumah pagi ini dina serius bangun tak pula lagi melihat karbonnya iki ai jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Melar muka raja manfaat melar muka raja barokah kiai abdina bola nangki iti kani jangan kiai jember. Jadi abdina langsung ke Jember boleh. Laku, abuli boleh ke bondo suatin. Jadi tak bisa tinggal. Aku anak sepenting bisa anak nangis tuaki ke sokan aju nanti. Nang budget dingin aki. Ada perbincangan kelas atas ya. Bukan berdiyat tas you. Abdina bah langsung mana ni? Ditoron bah langsung ini. Jadi cak hotip, bah langsung mulai sit, ayo. Abai ayo, mak kok nyetir TV, dari yang tabrakan, jangan kau tak tahu nyetir yo. Engkau makin di motor tak tahu nyetir, tak tahu nyetir jawab. Mun si mesin saja yo, tak tahu nyetir. Mun si mesin tak usah bensin, tahu kok. Iya motoran ruang. Saya ada tuan.
Abtina doa. Hari mari marhaban. Langsung doa. Mbian ngocak beserta doanya gitu. Punten. Iya mah ayo. Berserta doanya aja. Mana mencegapi dong mak ayo. Aba mare na doa aja hojak kun terong jadi ya ban ya no. Lu mana? Ruj kurucil na mencegapi wa kana. Dek. Kia doa, ya doa. Ya persiapan. Nah, mepet. Satu aja noro. Bangana, ya Allah. Jak mundeng dina kana jak terong saya buah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على حبه وجماعته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.